دکتور فرید سعدون ما مستزانینگهش قامیشلو الگلمنا کجنیزیک و آگاهداری ویر روشه دکتور بخیراتی اف چه بود دکتور جنشکه و شردنا برای هر دو آلیان درکت که هف قیمان این هوا سرکبون یعنی ارتش سوری برای دفاع الوطنی هزا خلوه داره دپاراست سبب شر براستی دورخستنا عبدالقادر حمویا یانجی تشکی دنه ایوار باش نا او بريار بخوا يعني حاطرت كرنج علي عبد القادر حما باللي بريارك نه جيگرتي بو يعني براستي يعني دما بريارك وصى جالي وزير برافانيا سوريا ودر كه چه کسي بسر ارتش سوريا و به پابندي و بريار هاني به افياجي وقت تشتكي دان بالروي خد دما جو الوزيات نافبر عبد القادر حما وشيخ جبوراده ادر کاتوله و جباتی گل حسکه چی بون بریا بیست روزا جبو چاره سرکرنا و آلوزیاد نبرا جبورا و براوانیا نشتمانی ده ملیسین براوانیا نشتمانی ده اف مجار نما مجاره که خوجیهی براسی یعنی مجاره دفاع وطنی نمجاره که خوجیهی گریدای بکسن یعنی تایبتمندیه که وانا هید هندری پارزگاه حسکه قامش لدام دوزان در رمضان 2021 ده به چاوا او ملیسین هانش قامشتی هاتن درخستن با آلیکاریا دولتن مازن تسوردانه کوانا یکسر ده شر سوریه ده هی ده هندر سوریه ده هی اف مجاره هانه دروجا ایرو دو بی مجاره کمل ملانی دنابرا اف کسین دولتین هرمی و دولتین جهانی ایک دسوردانه وانا ده سوریه ده هی نمازه دنابرا روسا و ایرانیا دوش آلی کی ده ویجیج آلی رژیم سوریه بخواه یعنی اف پرزگری که هانه نای چاره سرکرین به بریاره که درکوه جشامه جبر گلکی تولهوی تده چه بوی و گلکی ناکوکی تده چه بویه لیم کارم بیشن یعنی صدما یکسری که هشت که افشار الحسه که دست پی بکه کریارن که عبدالقادر حمو پیراد یعنی نه دو پیر درکتی به ترمپیلا خو دوش کال سره یعنی گره خود خلقی دایه چوی سر حازین سیاسی العالی نشوه یعنی تی تولهویک چکریه لحسه که اواناجی نچار من نمازه پشتی که بلاف کن گوت گلک تشتن نهینی هنه پیوندی و تکلید نورا مو و سربازن ارتش سوریه ده یا برپرسیارن مزن در پارزگاه حسه که ده تکلیه ما پفره هنه دانوستاندنی ما پفره هنه جعالی بازرگانی وی جعالی کرینو فروتنا هشپرا وی جعالی کرینو فروتنا سلاح وی جعالی کرینو فروتنا لاشن قیزان ده فقالك تشتن سدام هابو من نشار جوينا بدن آلي أو جي بشتري كناي ناف دولتي هابو براسي حطاني أنا نكاربون أو ضابانا آلي يعني كي آلي كاريا واندك دكتور فريد كي آلي كاريا عبد القادر حمودك زيدي دولتك آلي كاري بيردكر إيه بريار استاندن يعني أفهل وسطان هاني يقولوا السركة بيستاندن وببريارك بهتر أوانام روس بون يعني الشر قامش لديجي روسا او برياستان تاخا حي تاخا طي يعني جدسي وانا درخص دي رجع ايرو دي يعني من الملانيك نبرا روسا وايرانيات هاي لسر بيعمليسين برافانيان اجتماعي ايراني بيشغريا وانا دكن وخوازن جوانا بكن الاليه خو يعني اشتكي وكا امكارم بيجن دمك دريجي يعني شيخنا عشيره طاجي تبلي في مثلا هاني بونه وهشتن اندامن مليسين هاني تبلي يعني هذا النوتين مليس النوتين آواكرن تبليوا مليس أبب روساجي ندبر جواندين وانا ده بن أفاناج من كنترول وادر كذن يا ديجي وانا خباته بكن كاركي بكن فروسجي سردانا وانا ده الجم شيخ عبد العزيز المصطفى شيخ جبورة بشدار بونا فرماندارين قصدي جي دوي دمهانه يعني برا بيستروجا كيم سوزك بشيخ عشيرة جبور دان فامليسي هاني بداوي بينن يعني واناش باجار حسكه درخين وشاربوشا اولهي او وقت تشتكي يعني فبل بيش خلق اجبر افاجي يك جي خوستكن عشيره ابو عشيره جبور ابو دي شاربوشا اولهي بيش خلق فبل نما بمين قرتي وعبد القادر حمون بيل برد دادقها يعني راوسته يعني محاسبه وينابه ارتشتاجي روسا يعني بهتر الي كاري دينا دكربو دخواست براستي يعني روس نزيكمونه كدنافرا وانا وقصده هيد خصنج برامليسين برافانيان اجتماعي خلاص بونا كوكيك ناف دولتي يعني الرجيم بخوجي مانا چار كده بريارة هانه بسينه لكد بالبخوين يعني ولو خوشك يعني اللي تماشا بك يعني بتانكو توبالي دخنو او قش دي فيلا كده او فيلا هانه يعني دورا بينا ماين وبومبا
دانین گلو راست يعني تانكو توبات الآواهي كي تخت نكاري وينا بداوي بينو نا او بخوا دكتور او بخوا عبد القادر حمو دفيلا كده زنداني كريا قرتيا يعني كدريا او نها بخوا نعم انا او دهندري بلا هانه دي لتنشتا غولستانا جمجر غولستانا تشتين لجام يعني سنتارا ام الدوله التنشتا وينا لحسكي او د قيزن خا ولاو كي بينا بيري وحفت اندام تاني بير معنا دندري يعني حتى الشبيد حتى روجا ايرو حفتي وسي انداما خرادسي دولتي كري يعني دفجه بردانه وهاتن وك يعني ديل يصير هاتن قرطن او انا كسي بيرمانه دور نزيك اساس ده حبا بيرما بو انا حفت بيرمانه دوي ديجي ايرو خرادسي دولتي كرن او حرضو قيز خو لاو كي خو معنا دندري في لا هانه هي افكاسي قهاتن يعني قراداسي دولتي جيكرن يعني ددواج وانا قوت بريندار يعني في شكل جي ليكتنه يعني تشتكي اشكريه وديارش خلكر يعني تشركي مازن د صد مترو بصد مترو يعني تدبيجي حكومات ناخذ زي بكوجا حكومات اگر بخوازه كاروي بكوجا يعني كاروي ابحيا بسري بينا دبينو خواري بس تشتكي ده هي ناخذن بيغرتن وراكن شامي وواجي بيدا ذكرن يعني ويقول لك تشتن نهيني درخينه ويقول لك بيدان وستندريد نابراوي وسرباز وفرماندارين بارزگاه حسه قبل برسانين بارزگاه حسه كتشت نابراوات شو مش عليه بازرگاني وخرابيه وتشتي يعني هندري بارزگاه عليه قشغيه وانا ده ويقول لك جي اشكره به افياجي وقت تشتكي دخوازين يعني نی گرتن بهتر بیه کشتن يعني ورانه به رانکن شامه و واتشته هانه جال سر تلویزیون او سر میدیای دیار بکو اشکره بکش خلکره و گلک جی و گلک نقاب خوره بکشینه و آلوزیا هانه و گلک بر پرسیاجی و باجی و دانو سندن وانا عبد القادر حمر و بدن جبروجي یاد و به کشتن و ادوی باوریه دم يعني گرک به کشتن يعني نشاكل بر دستي ما هبو دقوتن كروي يعني دهات دياكرن كواتبا كشتن ت اگاهيل جمتانا حتى في ساعد حتى بريام دركم سيرفي بولتانا هاني از يعني بيوندي القلوانا كر لايوي ودقيزينا وحفت اندام بيرن اندري فيليدنه حتى انا كخرادسي حكومتي نكر ودرنا كفنجي يعني ونهاتي كشتنجي حتى انا الجور اگاهيا الجور يعني تكليمه بونار دانوستاندري ما بونار دجي خداي نهاتي نقرتن ونهاتي نكشتن دبيجن يعني بالبرسيارنا ولا هي دبيجن يعني ايشب وبداويا وينابي دكتور او فيلا كنت بحث عبد القادر حمو تدا دردوره فيلا مالين كردانن يعني عربانن يعني ناف هفدن كرجي هنا يك جوانا دكتور عبد العزيز يعني دكتور عبد العزيز جي مالا خضر اغاي يعني دكتور اغاي ما يدوي دكيد يعني مال تنشته هنا جبر الشر ما كارن دركفنج يعني مال ناجي خلاص كتركتن عرب كردن وسريانين هنك جي خلاص كرو هنك جي دوي دكيد ما اسنا ما كارن دركفنج براسي دوی چرچوفا هانه دی یعنی اسایشی باش به ارکب خرابون یعنی چه کسی سیویلیک دردکد او جیبجیت کرن پاراستن وانات کرن جبونین کشتل بر توپ و تانگان نرن و جاتشتا کی جیم خابنیه یعنی اواجی تدید توپن هاوزر جم هنه هاون لجم هي بقلك الياد آویتی بیگ زانب بداوی كده الخشمان خستي والعليه صالحيه خستي بيركك عليه صالحياتي كشتن يكي دل عليه نشواتي كشتن فافكسي جبريندار يتين كشتن جي اوانا البرفي شكن بسرو برتن بردان افكس انا جتين كشتن يا بريندار دبنا يعني تشتكي جيم خابين قال لك اسباس دكتور فريد سعدون ما مستي زانينجهج قامشلو